Ja sam Marko Ilić iz destilerije Stara Pesma iz Bajine Bašte. Destilerija Stara Pesma jeste jedna mala porodična destilerija koja je osnovana 2004. godine. Neka zvezda vodilja jeste kontinuirano podizanje kvaliteta i održavanje na samom tržištu. Mi se nalazimo ovdje na padinama Povlena i Tare, jedna krajnja zapadna tačka Srbije. Shodno je tome voćnjaci se nalaze na jednim dosta strmim obroncima koji su, iako jako teški za obradu, imaju jednu zaista odličnu prednost. Oni su osunčani tokom celog dana, jako provretreni, stoga imamo voće jednog vrhunskog kvaliteta. Jako je teško doći do njega, puno manualnog rada, ali krajnji proizvod jeste sirovina koja nam može omogućiti jedan vrhunski poduhvat proizvodnje rakije. Kao i ceo ovaj kraj zapadne Srbije, svaka kuća ovdje ima i svoju šljivu i svoju rakiju. Tako je negde i kod nas. Rakija od šljive jeste adut naše destilerije. U ovom trenutku na tržištu imamo rakiju od šljive koju smo starili 5 godina, starili 7, 12 i na kraju kruna našeg rada jeste rakija stara 18 godina. Vidimo se u novembru u Beogradu na vinskoj rakijskoj viziji. Molim vas, ostavite jedan dan i za rakiju. Hvala.